Bakwethu siyadibana njalo kuhlelo lwethu lamaviki wonke BuzaIbhayibhili likuphendule okhulumayo umfundisi uEsindlovu ngikhamba lo mfundisi CK Mpofu lo mfundisi OB Mpofu salamukela abafundisi. Siyabonga abafundisi. Salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu lamaviki wonke BuzaIbhayibhili likuphendule okhulumayo umfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli. Sesihlangene njalo kule iviki lapho esizwa ubunandi bokuthapha ezwini likaNkulunkulu. Sengathi uNkulunkulu angaba lathi umfundisi OB Mpofu. Siyabonga. Siyabonga balaleli kulamaviki sikhuluma ngendaba zezimuli. Kuviki elipheleyo sikhulumile ekabanzi kwabantwana abatsha ukuthi ebutsheni bakho kuyini okuqhakathekileyo. Lamhlanje sikhuluma ngendaba yokukhomba lokukhombana. Abafundisi bakhonjwa kanje. Bafundisi lakhonjwa. Yebo balaleli abafundisi bakhombisa bakhonjwa labo bakhombisa. Kunjalo. Sifuna ukuncedisa abantu bethu ukuthi yakhiwa njani imizi. IBhayibhili lithini ngokwakhiwa kwemizi? Kwenziwa njani ngendlela eqondileyo? Ngiyakhumbula abafundisi mina ngisakhula bakhona amajaha ayekhombisa echila abantu ingalo. Athi ngiyakufuna. Ngiyakufuna wena echila umuntu ingalo azaphosa amqamo. Angazi lamhlanje hayi angikholwa ukuthi basesekhona abanjalo. IBhayibhili lithini ke ngendaba esikhuluma ngayo lamhlanje yokukhomba lokukhombana? Ithini ngomtshado? Ithini ngokwakhe kwemizi? Siyabonga mfundisi. Sizafunda lapha eBhayibhelini encwadini kaUGenesisi isahluko sakuqala ivesi ngelika 26 lelika 27. Ngizafunda lapha ithona ke uNkulunkulu wasesithi asenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Babuse phezulu kwenhlanzi zolwandle laphezulu kwenyoni zaphezulu lezifuyo lenyamazana zonke zomhlaba lako konke okuhuquzela emhlabeni. uNkulunkulu wasemdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu owesilisa lowesifazana. Esikuthola lapha mfundisi sinanzelela ukuthi owasungula indaba yomuzi nguNkulunkulu. Muye futhi njalo owasungula indaba yokukhombisa lokukhombana. So ke nxa eyisungula ke uNkulunkulu usinika isisekelo esihle lapha. Eveza ukuthi umuntu wamdala ngomfanekiso wakhe, wadala owesilisa lowesifazana. Kusitsho ukuthi indaba leyo yokukhombisa mfundisi, le ndaba yokukhombana iphakathi kowesilisa lowesifazana. Sikeza ukuthinda mfundisi. Kunjalo mfundisi. Kulani iviki sikhuluma ngobulili. Ukuthi ubulili wesilisa lesifazana. Yebo. Ungakayichiphe uAdam kazange amkhombisa uEva. Kuyezwakala mfundisi. Kodwa ke ungananzelela indlela uNkulunkulu amenza ngayo uAdam. La ngendlela enza ngayo uEva. Yayiveza ukuthi uNkulunkulu uvele ingqondo yokukhombisa lokukhomba yayivele ikhona ngoba antsho wathi esedala uAdam wamnika umsebenzi wokunika inyamazana. Usethe nxa ekhangela wananzelela ukuthi ulesizungu. Wasesithi ngizamenzela umsizi onjengaye. Wamlalisa ubuthongo obukhulu wakhipha ubhambo olulodwa. Ngalo wasesenza owesifazana. Yena ngaleso sikhathi uAdam wayelela ubuthongo obukhulu esingathi ngolimi lwanamhlanje wayefile ukuthiwa yi-unconsciousness nxa sisiya ku-operation. Evuka laphana ubona isidalwa esingafanani lezinye izidalwa akazibona. Wahle waqalisa ukuvumana wathi lanxa utheni lo yinyama yenyama yami lethambo lamathambo ami ngoba uza kubizwa ukuthiwa ngowesifazana ngoba ithathathwe ngaphi endodeni. Hayi ubeka kahle ukuthi uAdam nxa evuka laphana siyazama ukucabangela bafundisi ukuthi wabonani ukuhlangaza kabubo. Khonapho into engithathekisa ukuthi siyasibone lapha amajaha nxa ekhonjwa ayabhala bakudala babebhala izincwadi. Usebhala bayabhala amapoem. Kwavela khonapho abantu ukuthi bayakhohlwa. Kwavela kuAdam wakuqala ukubhala incwadi. Incwadi ngokuthiwa bathi ngama lyrics abafana nxa bekubeka. So kwavela kuAdam. Into leyi into elesisekelo sayo esisuka ngaphi eBhayibhelini. Kumnandi ukwazi lokho bafundisi ukuthi mina ngangisesehambisa incwadi zabobhuda abakhulu phela. Wathi nxa uthunyiwe
ukuthi uyihambise la uphosa utshontshele nje ungupost ungupost wawuphonga utshontshela la ubona ukuthi kubhalwa njani bayakhumbula abaleso sikhathi ukuthi yayiceciswa la ngaphandle kakhulu nxa usuyitholile incwadi yakho uyifaka esikhwameni esandleni sokunxele ngapha kulenhliziyo khona ulokhu uyifaka lapha ulokhu uyibala uyibuyisele uphinde uyibale ngoba uyabilo lutho kakhulu mhla ukhonjiwe awulali ngalobo busuku sibona ukuthi uNkulunkulu wenza into enhle kakhulu nxa sikhuluma ngoEva uEva nxa sibala ngaye la emabhukwini amayesibala ngaye ukuthi wayemuhle wayebukeka ikakho isidalwa esinjalo yikho sibona uAdam uthi wayewumana umfundisi uSigele kunjalo so amajaha ayumana akhulume ezinye izinto ezokuthi ungambuza kuhle ukuthi into leyo ngayenzethele ndoda ukuthi kanti ndoda indizamthili ngapi ingapho sizayithenga ibhasilo lezithembiso ayemthembise zona ake sikhangele khona lapho sisiya phambili kwasokuhamba njani obi siyabonga singakhangela futhi lapha kuGenesis ngo2 verse ngo18 ithi yona iBhayibheli uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa ngiza kumenzela umsizi onjengaye lapha lokho sigcizelela umnakano wokuthi indaba lesikhuluma ngayo lapha kayivelanga ema-university kumbe ema-college kumbe kuzikhwicamfundo hayi indaba eyavela kubani kuNkulunkulu bajayele ukunika isibonelo abanye bathi nxa kuyikuthi kumbe imota ethile ilomnikazi okuthiwa ngumanufacturer oyilungisayo nguyotshoyo ukuthi imota leyo ihamba ngediesel kumbe ngepetrol wena ungabuya uthi mina ngiyakhuleka uthela amanzi ayihambi kumbe ukuthi mina ngumfundisi ngizayithandazela ubusuku bonke ungathela amanzi ayihambi ngoba kawulalelanga okukhulunywe ngumnikazi uyaza kunikele manual yakhona so lapha esikugcizelelayo sisungula indaba le ukuthi ulutsha lwethu nxa sikhuluma indaba yokukhomba lokukhombisana kumele kubuzwe kuNkulunkulu onguye umnikazi wendaba le ngoba nguye wananzelelayo indingeko yomuntu ukuthi uselesizungu ngimenzele umsizi so nxa sikhomba kumbe sikhombisa kasibeni kwazi ukuthi siphiwa nguNkulunkulu nguye futhi onanzelela isizungu sethu nguye wasungulayo nguye wabona indingeko uAdam ayengaziboneli yona kwavela kuNkulunkulu so kasibuze nini kuye ngoba nguye umthombo wakho Mfundisi ngifuna ukuthi umcabango lo ungani yawulandela ugcizelele uchasise ukuthi siphiwa uNkulunkulu enxa abanye kasasala belombuzo ukuthi uNkulunkulu sipha njani alright siyabonga okuthi ukuthini la okuthi ukuthi nxa inyathelo leli umuntu esefuna ukuthi alithathe esekhulile abanye ngeke bazabuza ukuthi osekhulile ngonganayo uyibuze ngiyangiyuza kodwa nxa esenelisa ukuthi usengathatha uyacela kuNkulunkulu ngokukhuleka ukuthi Nkosi ngicela unginike umsizi ongifaneleyo kumbe lijaha kumbe intombi uyacela kuNkulunkulu kabuye phethe ethi Nkosi ngicela ukuthi unike lo abanye bajayele ukukhuluma ngokukhuleka uvalile liwani kodwa vele sukhangela ukuthi mina ngiyalapha so kuqhakathekile lokhu ukuthi nxa uthatha leli nyathelo uqale ngoNkulunkulu kuqhakathekile ngesizathu sokuthi uthatha umuntu okumele uphile laye okwempilo yonke kodwa inhliziyo yakhe kawunjani kawuyazi ngeke uyibale kodwa uNkulunkulu nguyokwazi inhliziyo zabo bani zabantu yikho kumele senze njani sibuze kuye ngoba nguye wakusungulayo nguye owabuya lecebo lona leli liye ngicela liyincedisana ngingakayi ku-CK indaba yokuthi umuntu othathayo ngonganani ngicabanga ukuthi asikulungiseni bafundisi umuntu angakaphonga ukuthatha la eluchago elusane engasilutho anti umuntu othathayo ngumuntu okumele agcine omunye umuntu kunjalo mfundisi ngoba ngibona kanje othathwayo ngubani umama uyathatha ubaba hayi ngithi ngapha othathayo ngubaba nguye othatha umama eBhayibhelini bani othatha omunye bayathathana kodwa ke sikuchaziseni ngobaba ukuthi ngibonani kumele kube lokuvuthwa singayigcizelela khonapho ngokuthi ukuthatha kumbe ukuchata ususakha umuzi so kulezi zinto ezikhangelwayo ukuthi indoda le singayimela yini ngoba lapha ungaba ngubaba ungaba ngumama lokho esikhuluma kaSonto yabafana kunjani into yamadoda umuntu lo usesenelisa yini ukuthi angathwa ndoda sesikuchayela ihlahla ungaya kuma laphana yini wedwa so i-qualification
yokuthi umuntu usengakhombisa kumbe sengathatha yikuthi usesenelisa yini ukuthi amele umuzi njengendoda. Kulezinto esingathina ngesikhiwa zibasic okukhangelwa ukuthi abe lazo. Usele umsebenzi yini wokuziphilisa, useke watshengisa yini ukunakekela kumbe abazali bakhe. Usesenelisa yini ukuthi nxa ebuya la athi mama nansi isitshebo ekhaya kumbe abuye ethwele ini isinko. Usesenelisa laye ukuzithengela ezinye izinto ezibasic empilweni. Mfundisi hayi yekela sizayiphinda ngabone ngani phambili. Bona phambili izabuya. Mfundisi sikhe. Ngiyabonga mfundisi. Ngingakafundi incwadi kaGenesisi 2 ivesi ngelika 15. Ngifuna ukubuyela ekudalweni kukaEva. uAdam walaliswa ubuthongo obukhulu. Ngifuna ukugcizelela ngalindlela mfundisi ukuthi ebantwini abatsha kulesikhathi sokulala. Ngisondele eduzane ngithi isikhathi sokulala kungaba ukuthi ngisesengaphansi kwabazali ngiyafunda izifundo zika form 1 kusiya ku form 4 kuze kuyefika ku form 6 kangikhangelelanga ukuthi nxa ngilijaha sengadinga intombi ngaleso sikhathi isikhathi sokulala. Lokhu kuyasebenza ebafaneni lasemankazaneni ngoba nxa umuntu eseselaphana ungaphansi komzali isikhathi sokuthi umuntu kumele enze njani alale uxotshe eyodwa ngoba ngezake uzixotshe zombili uzibambe. Kodwa bakhona phela mfundisi abanye abakhileyo ababonana khona ngapho utsho khona. Bakhila imizi yabo sibili kudliwa isithwala esivuthiweyo. Lokho kuyabe kungumusa kaNkulunkulu umfundisi wami. Okuyabe kukuhle ukuthi ulingaba ngabangani. Ngoba vele nxa siza kuthola phambili ukuthi nxa usuzathatha liqala libe ngabangani. Angeke uhlande umuntu uthi ngifuna ukuthatha umsanga. Ngapho usathengelwa ingubo zokwembatha ngabazali, impahla zangaphakathi uthengelwa ngabazali, ubususithi ufuna ukumthatha uzamsanga. Yebo ibungane lobuyana mfundisi. Okumele buhlambuluke bungedluli khona kakhulu. Sengifunda ke lapha kuGenesisi 2 ivesi ngelika 15. IBhayibheli lithi lona ke inkosi uNkulunkulu yasimthatha umuntu yambeka ensimini yase-Eden ukuba ayilime ayilondoloze. Umuntu lo kukhulunywa ngaye nguAdam ngoba ibala vele lithi Adamu licho umuntu. So ke ngalesi sikhathi ivesi uEva kakabi khona. Engakabi khona umlimi uyamthatha uAdam ambeke ensimini yase-Eden ukuba nake ayilime ayilona. Uhlamnika umlando. Amnika umlando lomsebenzi. Yebo mfundisi. So kusitsho ukuthi kungakafiki ithuba lokukhombisa lokukhomba kumele umuntu abe lomsebenzi. Echaya ekhanda. Kumele abe lomsebenzi kakhulu. Ngifuna ukugcizelela ebantwini abangobaba amajaha. Ukuze ube ngubaba ohloniphekayo oyenelisa ukugcina imuli yakhe. Woba lomsebenzi ayikona ukuqatshwa kuphela emakhiweni mfundisi. Lako konke ukwenelisa ukukwenza ukuthi uziphilise. Ngoba uNkulunkulu wamfaka waqalisa ukusebenza ke. Yikho 18 nxa esebuya ngale uselomsebenzi kuqala engakamyenzela umsizi wakhe. Hayi mfundisi suhle wayincamulela. Wayihlahlela ngoba yezi besidinga nale ukuthi engakamnika uAdam engakamnika uEva uAdam wamnika insimu. Into ukuchasisile futhi ukuthi kakukhangelelwanga ukuthi uyeqhatshwa. Namhlanje kulendlela eziningi. Kumele ube lokuphethe esandla. Ube lecebo. Ngitsho lo Joseph la uFaro abafowabo bakaJoseph efike eGibhithe kazange babuza ukuthi likhonjwe ngamankazana amangaki. Wabuza wathi madoda lazi ukwenzani ngezandla zenu. So umbuzo wakuqala ijaha kumele lizibuze wona lingakakhombisi ukuthi ngiphethene ezandleni. Ngile skill bani esokungiphilisa. Lo msebenzi bani ngiwenelisa ngoba sokumele ngigcine imuli. Angagijimeli kuphela ukuthi uzafika thathe avuke sekhala lonkosikazi ekhala ethi akula sithebo baba lo baba uthi lama nkosi ndasithatha ngaphi. Umumo kawuvumi. Kumele abe lecebo. Ake sikhangele indaba yokuthi umama ijaha nxa licabanga ngomuntu ongumama ukuthatha iBhayibheli lithini abe ngumuntu onjani. Siyabonga. Izaga 18 lapha ivesi ngelika 22. Ithi yona ofumana umfazi uthola okuhle uzuzile isisa kuJehova. So lapha iBhayibheli iyasivezela ukuthi into leyi ilo Jehova phakathi. Kwesinye isikhathi engcenye silimukisa khona ukuthi amanye amajaha ayathathekiswa ngokwangaphandle bagcine bengasakhangela izinto eziningi. Kodwa iBhayibheli lapha iyasitshela ukuthi kuyabuzwa kuNkulunkulu. Ngoba ukuthi uthola umfazi
oza kuba ngumama ngekhaya awungeke wena wayenelisa ukuthi uzikhethele njengomuntu kodwa kuthiwa ufumana okuhle okuvela kuJehova uNkulunkulu uyabekwenzele umusa kanti ungakayigatshana mfundisi kungani iBhayibheli igcizelela kakhulu kuwo mama isikhathi sami yabona siyabaleka kodwa kungani kugcizelelwa kakhulu mama kungaba lesizathu yini ngesizathu sokuthi okukhangelwe iBhayibheli angithi iBhayibheli ithi yona uAdam nguye simthola lapha ephiwa umfazi uNkulunkulu njalo ukukhangelelwe esingathina ngokwemvelo ukuthi ijaha yilo elilanda ini intombi anto yayibona indaba so iBhayibheli ithi nxa ijaha lidinga liyacela kubani kuNkulunkulu njalo futhi ngaba umuntu womfundisi anti umama ulendonsela umama ulendonsela enkulu kakhulu kunjalo abanye bazi bathi hayi la nxa ijaha kuyilo eliphosa ilizwi kodwa uqala ukukhombisa ngumama ngoba umama nguyodonsayo nxa umama engasadonsanga ijaha lisoze likhulume ngomlomo so kuqakathekile khona ukuthi sikunanzelele njengabantwana bakaNkulunkulu siyabonga abafundisi ngisesiyaqineni uthini uZaga 31 mfundisi ukuthi ngamafitshane noma ungazange uyibale abalaleli bangayibala ngingayibala ngemakhaya abalaleli uZaga 31 sijwayele kodwa ungathinta nje okulutshwana esikufunda khona kubufundisi ngiyabonga mfundisi yekela ngiyisondelele ngithinte ivesi amabili amathathu kuZaga 31 ngizama ukuthi sigama isikhathi sethu lapha uhle akubeke kucace lapha uthi nanka amazwi Lemuel inkosi yaseMasa okweluleka so ke uyaseluleka lapha uZaga ubana ke umfazi olungileyo umfazi onjani ibaluye phansi kancane mbona nizasinceda ngiyehle layo lapha wathi mntanami wena owaphuma esiswini sami wena oyisipho semkhuleko yami ungachitheli amandla akho kwabesifazana ungazinikeli kubo abachitha amakhosi yehla phansi nxa esehla futhi abesesithena ke ngoba uba uvesi ngo4 Lemuel kakulunganga ukuba amakhosi anathe iwayini mhlawumbe ngaya ku13 bona sifuna u13 alright uthena ke uzuza uboya bezimvu umfazi olungileyo lo uzuza uboya bezimvu lesikhusha akhuthale emsebenzini wakhe uletha emzini ukudla okuvela khatshana njengemkholo yabathengi ngingehla futhi asisikuzuze sikudingayo siyabonga mfundisi so ke lokhu kusivezela ukuthi owesifazana njengoba elendonsela ungaphonga ukukhangwa nje ngowesifazana wonke ombona eqokile uthwalo uqoka isigqoko kodwa kabe ngowesifazana laye oza kwenelisa ukuthi akwakhe wena njengobaba akwakhe umuzi uwe ngowakhekileyo ngenye indlela mbona nifundisi kuyagcizela lokukhuthala lapha ukukhuthala kukhona lokusebenza lokukhutheleyo singakhangela uRasheli simfica laphana enathi sizingi khonapho indaba leyo iqhakathekile kakhulu nxa sesikhuluma ngamantombazana kulabanye abayenda befuke aba yiziphepheli yena umuntu uthi mina kulanto engizayiyenza ngiyaphephela kubaba kodwa lapha iBhayibheli ithi lawe kumele wenze njani ukhuthale nxa usungumama osemzini wakhe kumele kucace ukuthi lapha kulenina elizwayo elesaba uThixo yikho ukukhulunywa kuZaga ngo31 so umtchado kumele kube yinto yabantu abakhutheleyo bonke bobabili bencedisana bafundisa isikhathi silomhawo kodwa ke benza libuzo ukuthi khona sensizwa abantu abatsha kulezi insuku bekhuluma ukuthi khona nxa besize emtchadweni bathi wena ubuya lana yikho sikutsho into wena la ubuya lana hatshi abanye bathi bona bathi ngesilungu what are you bringing to the table wathi batsho njalo yikho yini esikutsho khona ukuthi kumele kubuzwane ukuthi wena ubulethani hatshi ingqondo esitsho yini nxa sibuyele emnakanweni womtchado esike sawuthinta iBhayibheli ithi kaba sebabili kodwa sebenjani sebemunye asikhulumi ngokuthi lapha kuyakhangelwana ukuthi wena uhola malini mina ngihola malini so mina nxa ngihole eningi ukuthi uthi yimi engimkhulu la ayisikho esikhuluma ngakho esikhuluma ngakho lapha yikuthi omunye lomunye kumele enze ubungcono bokabani bakhe nxa sisiza ngathi ngoba kulokusizana okuthile okwenzakalayo la vele ungakhangela ngokwecebo lomtchado mfundisi owesilisa
ulomsebenzi uThixo amnike wona emtshadweni. Owesifazana ulomsebenzi uThixo kanjani amnike wona. Untombazana kumele enelise ukuthi anyele iguma, enelise ukupheka. Konke khona okhuyana kuyakwenza ukuthi umuzi ume uqine. Njengoba ke sithe thina ijaha kumele libe ngumuntu oyenelisa ukusebenza nokuletha isinkwa etafuleni. So lo mama naye kabe ngumuntu ozakwenelisa ukuwatsha impahla, ukubona ukuthi iguma lihlanzekile. Uyabe ngowesifazana lo oselungela ukuthi angene emtshadweni. Anti siyakwazi ukuthi bafundise isikhathi abantwana bayafunda. Ngoba engxanye abanye sebalali bazathi bona ukuthi abafundileyo phela alibadingi. Kanti ke nxa efundile waba lolwazi olwengqondo khona ukhana yinto abuya la iskill yakhe aphila ngayo kunjalo. Omunye njalo kayanga esikolo kodwa ulomsebenzi wezandla omphilisayo khona ukhana mbona kumele sikwenze kube sobala. Sithini ke ngamajaha mbona obhila phana ungasincedisa. Sithini ke ngamajaha sike sayithinta ngamafutshane. Yes, sike sayithinta. Uzaga ngu6 lapha iverse ngu6. Ithi yona yana ebunyonyweni vilandini. Ubone izindlela zalo. Uhlakaniphe. Lona oluthi lungela mahluleli lombonisi lombusi. Luyalungisa lokho isinkwa salo ehlobo. Lubuthe ngesikhathi sokuvuna ukudla kwalo. Lapha sokukhulunywa ukuthi ubuvila abudingakali. Ungahamba ngale kuGenesis 24 verse ngu53. Iyasitshela ukuthi uAbraham wathumela uEliyaza ukuthi ayidingela ubani uIsaac umfazi. Esemtholile kuthiwa wabanika abakwabozala izipho. Khona khona kwakungufakazi ukuthi hayi umntwana wenu ngimthatha lapha ngimlethe endlaleni. Hayi nami ngiyindoda ukuthi ngizamgcina umntwana. Yikho ke la kuqhakathekile ukuthi lawe nxa uhamba usiyathatha utshengise ukuthi umntwana lo nxa ngimthatha ubuye endodeni ezahamba iyesela ini ukudla. Yikho kuqhakathekile ukuthi nxa yikho kuthiwa kuyavelwa yambona ukukhulunywa ngokuvelwa umuntu ehambisa amalobolo konke lokhana kungufakazi ukuthi hayi indoda le isikhulile ingenelisa ukunakela umuntu. So kuqhakathekile ke ukuthi umuntu akhuthale. Yikho iBhayibheli lapho isithi vilandini funda ebunyonyweni. So indoda kumele iqine, ikhuthale, isebenze nxa isilungela ini ukuthatha. Sentsha isikhathi bafundisi. Ngicela ukuthi ngoba yazi emalobolo singangena kiyo ibanzi. Kodwa kuhle mfundisi ukuthi yakuthinta ukuthi indoda kayitshengisi kakhulu kithi abantu abansundu. Zingaba khona izizwe ezingelandaba lamalobolo. Kunjalo. Kodwa thina njengabantu abansundu kasibone ukuxabana leBhayibheli. Ngoba sibona kuGenesis 24 njengoba uqhasisa izipho zaphiwa. Umuntu katshengisa ukuzimisela. Omunye bekhuluma namhlanje sithi bathi besiyavela bahlaliswe elangeni. Omunye siyangathi abuse. Hayi. Imkhonyana abuse. Kuyakuhlolwa ukuthi uzimisele okunganani. Ukubekezela. Khona ukhana kuyizinto kwesisikhathi siyaphonga ukugijima sikhamba lezinye izizwe ezingakwaziyo khonokho. Basisole bathi bona siyabhatalisa siyathengisa abantwana kunjani njani. Kodwa ke mbone ngazathi njengabantu abansundu khonokho singakubalekeli. Lezibonelo leBhayibheli. Sesigqiba abafundisi. Indaba yokukholwa siyibamba njani ngamafutshane. Siyabonga. Singafunda kwabasekhorinte besibili ngu6 iverse ngu14. Iyasicebisa. Ithi yona lingazihlanganisi ngokungalinganiyo labangakholwayo. Ngesikhiwa kuthiwa do not be lingaganiselani labo. Ngafunda eBhayibhelini even ko-Israyeli kwakuthiwa kumele bathathe ngaphi ko-Israyeli. So lapha okukhulunywa liBhayibheli ukuthi umuntu okholwayo kumele athathe umuntu onjani okholwayo. Ngoba kungavele kuqalisa ukuxubana kuba lohlupho lokuthi lowana okuvamileyo okholwayo uyadonselwa phansi ngongakholwayo. Ucine kudiliza icebo likaNkulunkulu elokuthi abantu basindiswe babe khona embusweni. So okholwayo kathatha okholwayo ngumnakano weBhayibheli nalo ende ulezibusiso eziningi nxa abatsha bengawulalela. Isikhathi sethu sesisala abalaleli sithanda ukubonga abafundisi ukusincedisa ukubana kasilandele indlela yeBhayibheli yokubana sakhe imizi yethu. uNkulunkulu uzasibusisa sibe lemizi eqinileyo eyakhelwe edalweni elinguJesu. Kasidibane njalo kuvikelizayo endaweni efananayo ngesikhathi esifananayo. Inkosi lomusa ligcine ilibusise sihlangane njalo. Siyabonga.